Ikigo cy'ingoro z'igihugu z'umurage w'u Rwanda ni ikigo cya leta gifite inshingano nyamukuru zo gukora ubushakashatsi, kubungabunga, kumenyekanisha no guteza imbere umurage w'igihugu cy'u Rwanda, waba ufatika cyangwa udafatika, no guteza imbere ahantu ndangamurage. Ingoro y'umurage y'imibereho y'Abanyarwanda ari nayo yabimburiye izindi iherereye mu karere ka Huye. Nyuma y'uruzinduko rw'umwami w'Ububiligi Baudouin mu Rwanda mu 1971 akemera inkunga, yatangiye kubakwa mu 1987, yuzura mu 1989 maze itahwa ku mugaragaro ku itariki ya 18 Nzeri muri uwo mwaka. Hagamijwe gusigasira no guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku muco, mu mwaka wa 2003 hashyizweho itegeko rigena ikigo cy'ingoro z'umurage w'u Rwanda, maze gitangira kugaba amashami hirya no hino mu gihugu. Ubu tukaba dufite ingoro 8. Tukiri mu majyepfo twerekeje mu karere ka Nyanza mu Rukari, hari ingoro y'abami. Nahatuwe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Hari urugo rugaragazwa n'inzu kambere ikikijwe n'inzu y'amata ndetse n'iy'inzoga. Wajya nyuma yaho gato ukahasanga urugo rw'inka z'inyambo zamurikwaga ibwami. Kibugabuga nangeruko rwemawe, inka zirarana kuri nyamata zikutse bidudu naririmawe. Hakurya ku musozi wa Mwima hari umusezero w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa n'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Hanashyinguye kandi umwami kazi Rozaliya Gicanda. Ku musozi wa Rwesero hari ingoro yubatswe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa mu 1957, ariko atanga atayituyemo. Kuri ubu harimo gutegurwa imurika ry'amateka yo kwigira kw'Abanyarwanda. Mu mujyi wa Kigali tuhasanga ingoro 3. Mu karere ka Nyarugenge hari ingoro yitiriwe Richard Kandt, akaba ari Umudage. Iyo ngoro yubatswe mu 1908, ubu imuritse amateka y'Abanyarwanda n'Abadage kuva mbere na nyuma y'ubukoroni. Hari kandi n'imurika ry'ibikururanda. Mu birometero bine uvuye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga i Kanombe hari ingoro yahoze ituyemo abaperezida 2, ari bo Juvenal Habyarimana na Pasiteri Bizimungu. Kuri ubu ikaba imuritswemo ubugeni n'ubuhanzi. Mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ku Kimihurura hari ingoro y'amateka yo guhagarika jenoside, yatashywe ku mugaragaro na nyakubahwa Perezida wa Repubulika tariki ya 13 Ukuboza muri 2017. Imuritswemo amateka y'ubwitange, ubutwari n'umurava byaranze RPF Inkotanyi mu rugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. I Karongi mu ntara y'Uburengerazuba hari ingoro y'ibidukikije, yatashywe ku mugaragaro muri 2015. Niyo ngoro yonyine ku mugabane wa Afurika ifite inshingano zo kubungabunga no kurengera ibidukikije. Ku gisenge cy'iyo ngoro hari imiti gakondo Abanyarwanda bifashishaga mu kuvura indwara zitandukanye. Mu ntara y'Amajyaruguru ku Murindi w'Intwari mu karere ka Gicumbi hari ingoro y'urugamba rwo kubohora igihugu, rwatangijwe na RPF Inkotanyi tariki ya 1 Ukwakira mu 1990. Tuhasanga kandi indake ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika wari umugaba mukuru w'ingabo za RPA mu gihe cy'urugamba. Uretse kugaba amashami hirya no hino mu gihugu, ikigo cy'ingoro z'umurage w'u Rwanda cyakoze ubushakashatsi ku hantu ndangamurage mu gihugu. Gahunda yo kuhatunganya zikaba zaratangiye. Muri make, nyuma y'imyaka 30 ingoro z'umurage w'u Rwanda zageze kuri byinshi. Ingoro zaragutse ziva kuri 1 zigera ku 8. Umubare w'abasura wariyongereye cyane, uva ku bantu 1500 mu mwaka wa 1994 ugera ku 2235 mu mwaka wa 2019. Habayeho gutanga akazi ku Banyarwanda batandukanye, by'umwihariko abaturiye izo ngoro. Gahunda yo gutoza urubyiruko umuco w'u Rwanda yatejwe imbere binyuze muri gahunda zitandukanye zirutegurirwa. Tubifurije isabukuru nziza y'imyaka 30 ingoro z'u Rwanda zimaze, no gukomeza kubungabunga umurage w'u Rwanda.